siyaligubhuzela siyalibonisa silijabulela. Nasi ingoma ye-Good Friday madoda ngithela la ngandlela eziphezulu ezakulezi nsuku YouTube ye. Case Charlie Chiwa kuyini lokhu mina ngubonayo kuyini ngubonayo ayibani kuyini ngubonayo ayibani kuyini ngubonayo koroni jayela abantu kanti mfuna ukwenza koroni jayela abantu tula kweka isikhopa koroni jayela abantu kanti mfuna ukwenza koroni jayela abantu kanti mfuna ukwenzani ikoroni jayela abantu manje abantu sebethatha amachansi besebenzisa iCovid lingathatha amachansi bantu libazane lilodwa jule wena cheche abanye bathatha amachansi besebenzisa ikoroni kulabanye abathatha amachansi besebenzisa iCovid abanye besebenzisa i-lockdown abanye besebenzisa iCovid abantu bathatha amachansi lingathatha amachansi bakujesu abanye banatha private babuye betawe public 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 besebe moshela abanye abantu besebe bangela ba-accident ezomchaza pepito kuri kwakuba ayezomaklawuti we kyanzi ostrich kunzima madoda lalela uzi ukuthi kwenziwani lesikhathi se-COVID kunje so bareyitsho badame bakhaya yezo sasilayisa kunje kuyisikhathi se-COVID madoda lalela into ezakalayo madoda emakhaya umdala usilonda nomdala olujamela madoda bengabangani beyakhile besesigabeni bathengisa inkomo zabo madoda sebethengisile inkomo zabo obuya buye lombona ujamela athi asilonda njengoba sesithengisile inkomo kunje itshwala buvale kwi-lockdown senzeni mngani usilonda ethi ajamela asithenge inqola fa njengoba vele singela nqola kanti siyabe siyalayisha ngani ya ujamele ethi ayifana lapho ubuye lo mbono omuhle ngona uhambe-ke wena edolobheni njengoba wona uyazi idolobho mina ndizasale emasimini ujamela madoda anikeze usilonda imali usilonda avukele khona madoda amthatha amabhasi madoda usilonda siyakhonane koMlawayo asosilonda wareyitha umdala usilonda kuseni madoda empondisa nkomo sefikile koMlawayo khona ngale useloke bhodabhoda kholaphana usilonda kothiyema hayipha kholaphana ebhodabhoda nje uyabukabuka izinqola zivalele emafensini lapho kulitsotsi itali kuyabuya kuzishayela umlozi yemthala wareyitsha itsotsi ye fana mfuna inqola ngifuna ezimbili eyami leyo mngani wami zehlukane ngombala nje kuphela ufana ethi hayi madala wena njengoba kuyisikhathi se-COVID kunje ngiyakubona ujagile lawe madala ngolo-ke singalindi ukuthi kuze kuvulwe ngubhodi semuva ngale sikwenzele njengesitafu sikushayele masinye emahofisini lalela uzwe reyitha umdala
usumdala emsesibhedlela efike emhlalise emabhentshini laphana okuhlezi khona abanye ama-patients afuna ukwelatshwa laphana ufane ethatha imali kumdala ethi siyambhalela ama-receipt ufika kunesi uthi ubuyela omdala laphana ugula umkhuhlane wengqondo ubulawa umkhuhlane wengqondo umdala ugula lokhana kwabhalwayo so lengamzeseqala ukukhuluma ngenqola bakithi uyingozi umdala ngalilimaza imthatha limhlaba ijekiseni yanenkangelana Look, nako bareshakala. Kujani bakuthi. Uhlala amaminisi adlula umdala lokugeze ebhentshini athalathala zabona isikhathi yahamba eqalisa umdala. Yebo ngicabanga ukuthi ngibuze uma kuyisikhathi seCovid umuntu ezothenga inqola yakhe nomdala wakhe uyafa kwesibhedlela. Nako sokuqalile bafana emkhatheni. Manje segijima ngesiphangi phangi thatha umdala kuthiwa ijekiseni umdala elala besebenza sebenza wena umdala ephophama ekhubeka kanti bantu bakuthi vele ezothenga inqola yakhe nomngane kuyathatha ijekiseni sokuthathela bafana sokuqalile tshwa umdala bemdalisa uqhubeka umsebenzi uqhubeka eqalisa umdala kanti ngemfuzo banesibati kakukuthi uma ezothenga inqola yakhe le sewuqalile bafana mthatheni twayi jekiseni samba isikhathi madoda kwaze kwathi ngamapasti usiyabuya-ke umntu womhlophe-ke udokotela omhlophe uyafika ukuthi kanti kwenzakalani ngalo abembuza umuntu umuntu akhuluma isitori ngesigcweleyo madoda umntu ungathi hayi lo muntu kahlanyi lo naku umdala-ke bathethi inkemenkemisa imvelelo usebulewe amajekiseni usengena indlela yekhezi ngenyawo madoda kodwa khona-ke dula kwedwa imali isihambile manje so wareyisho mdala chop alingathatha ama-chance isebenzisa icoron alingathatha ama-chance isebenzisa icovid alingathatha naku umdala eshaye siyafika ekhaya khona le madoda eshaye ngenyawo kaye siyafika ngale-ke umdala ujamele uqethukile ngaphansi kwesihlahla somkokolo lokho ekhaya nomkokolo emasimini akhe sezimtshayile zakhonale komrikiti uyazibuza ukuthi kambe uNkulunkulu wayengathatha umkokolo into engaka ayigaxe esihlahleni abesethatha intanga ayifake ithanga into enkulu kangaka ukuthi ingakhuli ephezulu uteyelo kesaladisa umdala weqoka umqokolo tha phezu kwekhala wequjamela wathi ulithanga ngabe ngihle ngezivanya bese urokubheka la dula kwena wadliwa umdala usilonda ngayesehlangano uyabuya madoda ehambahamba ngesitarata ubona lapho abafana uyabingelela abasemlileni salibonani madoda alithumi uyamthendula umunye umfana osemlileni uthi hathi mdala sishoda ngehafu yethu kunye lawo ukuze senze amadoda alithumi lawo wabalayo so labo abantu babe bangaki baplasters dula wethu abanye banatha private babuye bedakwe kupublic sebenatha private babuye bedakwe kupublic benatha private babuye bedakwe kupublic baje so usiyaphasi khona lamadoda ema-respectment usobhuku uyakhala ngomntana yakho setshetsha amadongo omngane wakho umfundisi siyathengisa ekuthela imali yokunatha private alo roja izonjani indaba mzala izasehla siyaphasi khona lofududu madoda esegidi kwenzenjani bakuthi ngingathatha ama-chance abanye banatha private babuye bedakwe public 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 besebe bangela ama-accident besebe ngotshela abanye abantu besebe bangela ama-accident besebe ngotshela abanye abantu besebe ngotshela abanye abantu yeso ikwento kubabashi kubabanana izizika zabo athendi igwenya labo phikisani sehla sakhona leku-19
wasibale Soweto isokubangeni okhabeke sokubangeni uzamani bakhuya babashi kwabala. The sound comes from Tina Masa and TK, the best engineer so ever.